Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka kat agbalin ka amaag. Maysa a kinamaag ti agbartak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Apay ka diya, masapol nga itrang kayo tiri daw, mama. Nabartak ka manan. Unay lakit din ti kasta nga aramid mo, Marco. Saan mo takas na tinsursurok ka? Pastor kandak mat didak sirmonan dito yan tiruangan. Nakababain ka dagi ti karuba. Makauma kayo. Namin anon nga imbagakken ka, asaan ka nga agbarbartak. Tano kasta nakainom ka, nakaarariwawa ka dito'y balay. Anya anak ar-ariwawa. Abay, haggapo ka dita balayo da ito'y. Paritanda kon, iti kayat kong aramidan. Marco! Ibagayo laang! Noon man itirik na yung agdaak dito'y balayo. Makapabwisit mo, tikas to'y abiyag. Ay, malas! Awanan utang ana imbagaan na akab di kapsat mo. Huston, mama. Inton maminsan ngamin, likli kanyo akasarita ni Manong Marco no kas diyan nakainom. Ngamin, masakitan kayo laeng. Anya tinagkuraga kiti kapsat mo. Apay akas di imatan ti aramid na. Naluko una yun di akabsat mo, Edna. Bayan nyo, takasaritak to ni Manong Marco, adinan ulitan pa'y tagbartak. Ay, nagkarumot ngamin umabartak. Di na mo tar aramidan na. Tinasayaat, mapantayo pa lang di tahardin. Bayan yun tar aramidan ni Manong. Di yun panpansinan. Makapadakas lang kada kayo dayta. Agi amanak, Edna, anak ko. Naimbaglangan, tada ka amangan andingay kanyak. Ay na, nagmayatan ti uminom iti arak, pare Dario. Talagang awan nagdumanyo iti day di amam, Marco. Kasta mudlat kapigsa na nga uminom iti arak. Ay kasi siyempre father like son, kunata nga rod. Di mo unay. Amang ano maitulad kamat iti day di amam. Gapo iti nalabos nga arak. Napanaglemes iti karayan. Nga isumatayin, nakatayan na. Na pare. Adayo ba mapasama kanyak dahi ta? Ano siya? Siya pa kaya timatay. Tawang pa asawak pare. Abay, ada plano mga asawa? Ay kat siyempre kinapudno na. Kaya't kung nga asawaan ni Minda. Siya ngayon napindas ang maestra dita dahaya. Hindi kasta, pumanawak mo to ni Jeb balay me. Naimbag, no kaya't nakamuday jay. Apag dinasaan? Kat no gwapo akmet. Na, Uray pustaan tabay alaman nga ron. No maaari mo day jay a maestra. Di uray makigudwak iti gastos yaw, iti kalay sayaw. Una, pare. Anya ti ibaga, Marco? Kwa, ma'am. Ay, ag nervyusak matan. Ay, nasaan Ibagam no anya dayta. Kwa, ma'am. Ibaga akong tiyagpaiso. Agayatak unay kan ka. Katsapay lako ma. Tadi nakagura itimbaga ka, ma'am. Saan ka akagura? Maawatan ka mat. Tanyang ingarod, kat balasangak, kan baro ka. Agyaman na, tadi nakagura, ma'am. Idi pa'y ladamo ka makita. Agayata kon kan ka. Anya? Day tatipudno. Katsapay lako ma. Tadi nakto paayan. Itinapudno a panagayat ko kan ka. Mamigda.
Apay ajak mo tan mauray di kapsat mo nga agawid dito'y balay, Edna. Kasano, katmat maturog iti balay da Dario, mama. Kan amuyo ka di, ar-arman na ni Ma'am Minda. Ha? Sino day ta Ma'am Minda? Tingay ka barbaro at teacher, anay destino dito'y lugar tayo. Ay, nagawan ababain di kapsat mo. Uray ko mano saan adyagin inom lang ti amuna nga aramidan. Di nagtupay mapakanti bagina. Day talagis istambay di ta teresena ti aramidan na. Kaya't napailaang ti mga sawa. Adayumat siguro akayat ni Ma'am Minda ti kabsat ko, mama. Ngamin, awan trabaho na. Ay, sapay ko matakas ta Edna. Tadikat mangibabain di kapsat mo. Ena, pare. Agsaga na kita. Anya? Anyat pakaragsa kam launa ita. Ken apay anak ko na mga sagana akitan. Oh. Una, gaputan na pasungbat ko ni Maminda, pare. Ha? Isagana mong ti itulong mo kanyak ako nam, Ha? Tagkalay sa kamin, iti kabitan na panawa. Naguri ka man. Ay, pudno day ta? Ne. Nasdaw ka niya. Na. Kung nagtumatkin ka, guwapo ak. Iso akinayat nak ni Maminda. Aya. Ay, kablawan ka ang road. Ket, tayong karim kanya ka, pare. Uy, hindi kag danag. Tatong palag ting karekas. Siya ka, ti makamoy ti daduma magastos mo no agkasar kayaw. Ay, agyaman ak, pare. Awan ngamin kwartak ket. Maawatan dak po mga papa. Awan kwarta ni Marco. Iso asya kung ti makaamu iti magastos para iti panagkalay sami. Anya? Singat ang gastos para iti kalay sayo kunam. Imbes nga iso tayo ti lalaki. Amok day ta, papa. Ngam awan nga rod kwarta na. Kahit nagiti dadakil na. Iso kumati akin kargo iti dayta. Nalpasan ti saritaan mi, papa. Siya kung ti makaamu. Saan ka mauawatan? Makamu ka man lang. Anya nga iti handa tayo. Agkalay sa gaya man da Marco kun Madam Minda iti mabiit. Ha? Agkalay sa kunam, Dario? Awan mo timbagbaga ni Marco kanya kakasta. Anya? Ni, kano da kayo mati inana? Saan yung amo da ita? Ay, una yun ti anak ko. Apay adi na imbagbaga kanyak amang ikalay samot gaya man. Itatagasawa kaming kaniminda. Pumanawak matan dito'y balay, mama. Ha? Ket iti uray ka anuman. Jakon dumapaw dito'y balay. Anya mo tanday tangay bagbagam kanyak, Marco. Saan ka mo tapapapanawon dito'y balay? Kastakit din ti saum kanyak. Nasakit ngamin tinakam ko. Tunggal mabartekak. Sermonan dak akas laubing. No apay ngar aramidak dayta. Gaputaadan na kadidigraak. Amom kadi agapu itinalabos a panagbarbartek ti amayo. Iso ti gaputi nakatayan na. Nubabalin, jak kumakayat ama ulitan day jay, Marco. Apay adinak maawatan. Nagmayatan ti uminom iti arak, pare. Nang runa, no naimas ti pulutan. Di uray man agmalmalam ti panaginom ta. Ken uray agpatpat nag-a. Sana. Rumabi, agawid kan. Taur-urayan nakanibagat mo. Di kagdanag. Man nakawat ti asawa ak, pare. Kaputay atan nakunay ni Minda. Kan may sa? Makaumamat. No asawa ak kanayon ti kasangsangok iti aldaw kan rabi. Ay, nagasat ka kiti pare. Malaksid na maestra ti asawa. Man nakawat ba?
Nagasat ka, already kag trabaho. Mabiyag na ka ti asawam. Nagsusweldo iti binulan. Isupa iti naggastos iti kalay sayo. Talaga man nga mong tiyagpili Ay, siyempre, pare. Anya nga iti serbiti kinagwapo ka. No Jack aramaten. Nala, uminom tangid din, pare. Minda, bakit? At akon, anya ti masida. Nakaluto ka din. Mabisinak nga minen. Naimbagpay kan ka. Taday talamapan agbarbar ter aramidam nga agmalmalam. Kanayon lakastan. Ne, apain, bakit? Makaungat kan sakit di Adda ka di basol ko. Imbes ko mga adda ka lang dito'y dagusta. Taagluto kan agdalos ka. Ngam saan mat? Taadda ka akanayon iti ayan dagiti barkadam. Anya? Agpay sumat. Di mo amo ti tumulong kanyak nga asawam. Anya kamutan. Hala, Huston, bakit? Di ka kumaagsangit. Adda ka man dito nga umininom. Wan pare. Umagagid di ata kaduan na. Ay. Una yan, pare. Agkanta ka man gidi pare. Na. May met nga minti busis mo kahit. Ay, pare. Apay, di mo amaw? Intaray da mo ni bakit mo yung ospital? Agpas nga yan. Ngam, adda ka dito ay. Tinasayaan. Mapan ka i ospital. Nga kitaan. Ay. Nalipatak matan. Akabulanan gayam ita ni misis ko. Anya nga tati anak na. Lalaki nga ta. Nalpasan ti panagtanggad ko iti panagpasngay ko. Inton katapusan da iti abulan, agsubli akon amang isuro. Anya? Iso apang nga asim ta dito'y kandagos na. Tasi ka kumamot ti mga iwan iti anak na kabayatan ti kawan ko. Anya? Ang minda bakit? Saan ko at trabaho da ita? Agbiro kaklangan iti trabaho. Ngam ti agbantay iti anak ta. Anya? Kayat mo asawan? Siyakla aminan? Awan pa'y matserbim nga asawa? Dinakpay amo atulungan. Day talang agnamnam ay ti amom. Amukla kumakasta ka. Saan akon anak asawa kan ka? Basta mo't lati ugali ti asawa. Isinamon. Tawan pulos namnaman nyo nga gina iti kasta aklas iti ama. Ang bababawi ang anak ki asawa iti kaskan ko na papa. Magalas ti kasta nga aramid. Saan mo't lang nga iso ti lalaki? Ano pa'y ti mangayat kan kadita? Ay, nasayatan nakita ka dito, ma'am. Ti asawa, nabarbartak manan. Naiturog na, iti igid ti dalan. Bay amon dita, no day tati kayat na. Mangibabain at talaga. Ladingitak daryo, ngamjak maasikaso itan ni Marco. Makaamumatan iti biyag na. Agsubli ka laangan iti balayo, Marco. Jak kasapulan ti kasken ka. Iso ang pumanaw ka. Pangasim. Kasapulan kayo iti anak ta. Minda, bakit? Maasi ka kumamot. Pumanaw kan! Ano pailat ka po nga ipapilit mo ti bagim iti anak ko, ha? Ano ti masakbayan da nga agina iti kasken ka nga artek? Pumanaw kan, Marco. Anya? Lading ita ka? Ang sabali mati panirigan mi iti panangasawa. Gaputa ti panangasawa, mayarig iti agpatpataray iti may sa alugan. Ti lalaki nga ama, iso ti driver. Kaya timet asawa a babae, iso ti konduktor. Kaya't dagiti anak, isuda dagiti pasaheros. Kaslakastan, nga manyang iti aramidem, akas makuna,
nga ama, wenno driver. Ha? Awan man! Ay, nabartag ka man eh. Kanayon mo tanti pa nagbartag mo, Marco. Kaya't ko tiyag lemes iti arak, pare. Kaya't kung ti matay. Awan tumat lang ti sirsirbik kadag iti aginak. Swerte ka, kuma. Gapo iti pa nagbarbartag mo. Nadadailan ti relasyon yung agasawa. Ay, sa pa ikarkaro mo ti aginom. Agbalbaliw kang aminan, pare. Awan ti pagtungpalan ti biyag mo. Nukas talat na ti aramida, akanayon ti panagbartag mo. Mama, pakawanan da kuma. Nagsina kami ni ti asawak. Kat awan ti amo ka papanak ita. Anya? Apay Marco, anya tinapasamak? Mama, aglo nakabasol ko. Ngamin, jak maliklikan ti agbartek. Kanayo na kamabartek. Ken kwarta ti asawak ti gasgastosak. Jak lang amin malapdan ti agbartek, mama. Apay ngamin akas na ti aramid mo, anak. Ano ba? Sige. Anak ka, uray anya ti mapaspasamak. Aklunan kalata. Agyaman ak, mama. Katagpakpakaasiak. Tulungan da kuma. Kaya't ko maurnos kami kumamatlaan nga agasawa. Basta likli ka munti pa nagbarbartag mo, anak ko. Agbalbaliw kan, kat ipakitam dayta iti asawam. Uwan, mama. Agbiro ka iti trabahom. Agurnong ka. Kat di mo liplipatan a suportaran jay anak mo. Domingo ita, Marco. Sumurot ka kada kami iti adim amapan makimisa. Sige, mama. Mayatak. Mariribukan ako, nay. Agkararagak iti apo. Tabar maurnos ti pamilyami, mama. Oh, agyam anak-anak ko. Dakkel ti maitulong day tanga aramidem. Ken ti panagdengdengeg mo iti sasao ti Diyos. Minda, bakit? Urnusan ta kumanti amin kadata para iti anak ta. Di kagdanag. Tanoy kan nakpa iti gundaway kong agsubli kada kayo. Di kay baybayan. Aramidak ti kabaalak, kasmay sa nga ama. Pudno ka di day tangay bagbagang, Marco. Uwan, Minda. Gaputan na kaamiris akon. Babaan iti kaasi ti Diyos. Ken, adamot na natalgad at trabaho ka. Husto tinako na ti amam kanyak. At ipanag-asawa, ken panagpamilya. Ket, mayarig, iti may sa alugan. Kasapulan ti may sa pamilya, ti mako na driver. Katsak dayta. Palubusan na kuma, amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak idi, Minda. Sige. Katsapay la kuma. Tatong palam ti ka rin, Marco. Uwan, Minda. Katagyamanag. Di kagdanag. At damot tanin paaramid ko abalay. Katikayat ko. Idyayan ti pagyanan tayo. Awan na saya at apagbanagan ti mammartek. Ngarod, liklikan ti arak. Kat panunutam ket di ti pagsayaatan ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Baclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan.
Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Filipos Kapitulo 2, versikulo 3 ken 4. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kitdi iti tunggal maysa, kat diyo ipagarop anay imbag kayo, ngam dagiti daduma. Saan la at ibagbagiyo ti kitaan nyo mo ti pakimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Igantag, ragrag sa tibiyag. Tamayag. Dayta kadilatan ti pagragsakam nga aramidan. Ti agbartak. Apay gumadawagam. Agragragsakak lang, met. Tanaglakwak iti mulmula iti gardin ko. Ayan nga rod tinaglakwam. Hmm. Di mo manin kunaan ang nagastos mo. Basit ka di manin ti maitid mo kanya. Ano sam no anya tay maitad ko kan ka? Tagur uray ka lang mat dito eh. Hintad ko ditangdan ni Berto at ang tangdanak iti pagmulmulaan itinatnatang. Kunak nga umay aglaban ni Nena nga asawa na. Saan mat nga imay? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan si Kalexi. Labadan samat day tawit mo. Ay, nana. Imbaunak ni nanang amang ipan ijabalay da Mrs. Cruz. Nabaybayagan asyak ti paglablaban na. Apay anapan iti sa bali. Ado kayo matapakilablabaan na, nana. Pasaray tulungak pa'y nawan klasik. Ibagam tao may mat ijay balay, taado ti lalabaan ijay. Nana. Ibagak to apaman ama kadano nak ijabalay mi. Rumbang lang. Da kami ti pagtataudan ti pagbibiyagyo. Trabaho kami mat, nana. Day tangarot ka. No awan kami apakitang tangdanan ni tatang mo. Diyak mo, no anya ti pagbanagan nyo. Imbag ta nakasangpot kan anak. Adapay ko maitulod mo ang nalabaan. Nasabat ko ijay dalan ni Nana Josie. Dinamag na, no apay ka nung asaan at ilupot dati inununayo alinabaan nanang. Nabayagak nga aglablabaken kwa na. Ngam nalakaunay ti itang tangdan na kanyak. Imbaga na ngayon kayo kanu alaan ti lalabaan alupot da nanang. Ada nga min klasik inton bigat. Talaga nga inak no bigat analpasan ti daddo maalalabaak. Di namot ngamin kayat amapan ipalabalaangan ijay laundry shop ijay ile. Tanangi na kano. Apay nga itakalaang nga umay dito'y balay, sika, manang Nena. Ay na, ado ngamin ti pakilablabaak. Isopay ati maurnong ko apagadal ti anak ko. Anya? Umanay ayamat titangdan mo ang makilablabada nga aramaten ti anak mo nga agadal? Ay, naimpen ti anak ko. Amo na tirigat ko ang makilablaba. Iso nga igagaud na ti agadal. Umanay nga rod titangdan mo lang ang makilablaba? Saan mo't a pribado ti pagad-adalan na? Universidad apang publiko. Makita man no makaturpos ti anak mo. Imbag jay anak ko, tada madadaan apagadal na. Daddy, itadjulangan akwartak ti igat-gatang nyo iti arak. Sa bali ti itad ko akwarta. Sa bali mati paginom ko. Angam, sayang ti igat-gatang nyo iti arak. Na, apay ko masayang. Kat pagragsakak mo. Saan mo't apagragsakan ti arak? Apay kumasaan. Naragsakak tupay, no uminumak iti arak. Ngam makadadaal mat iti salon at ti arak, Daddy. Apay nga rod nga agsakit, dagiti saan nga umin-inom iti arak? Diyay tupay karuba tayo, asaan nga umin-inom iti arak? Nabiit pa'y nga insang padda naggapoy di ospital.
Apay akurang tibingay ko itinaglakon ta. Ne, apay ko maakurang ay. Agyaman ka gidi taimbingayan ka pay. Titulagan ta kat ilasin ta amin apuunan. Ti mabati wano ganan siya kat iso ti paggudbaan ta. Imbabawi kung dayja tulagan. Kaslatang danan kalaangan iti panagtrabahom. Sapay adda babayadan ni Lexi ita. Kasapulan na unay ti kwarta. Ay, parparigatam laang day tabagbagim. Pagsardangam ngaminan tapnosan ka unay amarigatan. Pagrebengak apagadalan ti anak ko. Nga oray permi, arigat mo. Di ka pa yan makaibarbas. Gapo iti rigat mo. Apay aday to'y laang tibingay mo, iti mulayaw kan ni Sabas. Dahil lang arot timbagakin kwa na, ngam dinalatamat ni nayunan tinted na. Ay, imandar manen, di kinaimot dang agasawa. Imbagada ide, apagudwaan nyo, ti maganan siya yun, no aglako kayo. Kaslatang dan ko lang tinted na. Pinangnamnama na kalaang nga ron, no kasta. Awan ba't ngaminan ti sabali apakisugpunan ngagmula. Ay, imbaglakid tadaurnong ko, babaan iti panakilablabadak. Ay, aganos ta bakit? Maring makaturpos tumat ti anak ta. Anya pa'y ngay no di kasta. Imbag ni Cynthia nga anak na, tayo pribado, kan nangina ti pagad-adalan na. Oray ti public la ang ti pagad-adalan ni Lexi. Basta makaturpos, nasaya atag. Imbag ta kayat mo pa'y lati agadal. Kat agkurkurang ka lang arudan iti kwarta nga ramatam. Anos laang Cynthia. Awan mat unay tidak kala mabayadan iti pagad-adalan mi. Saan akas iti pagadalan yo anangina ti tuition fee? Diyak lakit di kayat ti agadal iti pag-iseskwelaam. Awan mat dakas na iti pagad-adalag. Uray saan akas iti pagad-adalam aklas akunada. Taado matan tinagturpos iti dayja pagadalan. Kan ada pa yung trabaho da. Basta, diyak kayat ijay apagadalan. Nakitak mo't nagsarita kayo ka ni Cynthia ijay dalan, anak. Wananang, kas lalaisan na ti pagadalan mi. Imbag kano ijay pagadalan da, taklas kano. Tilaang matbaya tinagdumaan ti pagadalan da, kan pagadalan yo. Day tangarod ti imbagak, nanang. Saan mo latang nga italtalak ti pananglais na kan ka, anak ko. Tinaskat kat makaturpos ka. Ika gumaak, nanang. May salangan atawan, may saakto na maestra. Sapay ko, maanak ko. Oray makitang tangdan laang ni tatang mo, kan makilablabada akmed. Makalpas kan tulat ta ko, ma. Ika gumaak day ta, nanang. Nadamag kumot itiin ti kaadalan ni Cynthia. Asaan ka no makaturpos ti anak ta itatawan? Apay ko maasaan. Saan nga ta pamadakas namat dayta iti anak ta? Dayta nga rod ti atap ko. Kasaritak tuman ti anak na inton sumangpan. Rumbang laang Kat no nangina pa iti baybayadan ta iti dayja apagadalan. Kasano nga tano agpaiso tinadamag ko? Diyak amo ti sawak iti dayta. Pasaray maladaw asumangpat. Damagak no napanan na. Kat kuna namat nga da kano inaramid da a research da. Nasaya at tasimangpat kan. Ibagam man tipod no. Anya apod no ti kayat yung ibagak, mami. Pudno ka di asaan ka makaturpos itatawan. Apay. Kwa ngamin, mami. Ado ti bagsak ko. Sinalbag! Apay adi mo inggaad tinagadal. Inggaod ko mat. Ngam, jakman amo. No pudno nga inggaad mo. Apay nga rod anabagsak ka. Jaka mo, mami. Nagimot-mat ngamin amang tad iti grado dagiti mangisurusuro. No imot da ako nam. Apay nga rod asaan anabagsak ti daduma. Kaya't asawon dayta.
Asaan mo nga inggaad tinagadal? Si kamot ti masamat ko, Basang. Saan ka day ang nagkaadalan kayo iti elementarya ko ni Lexi? Apay ka ni tata. Saan itan? Taijay pribado a pagadalan ti pagadadalak. Agturpos ka kalimat, Basang? Ha? Apay adi na magyuday ta, tata. Nadamag ko laeng. Dakas ka day tagdamag? Nagado adamagan nyo. Apay aday tapay. Di ta kayo manlangan. Dinamag ko laeng, Basang. Pasensyan, no di mo kaya ti panagdamag ko. Nay, Berto, apakaslada na unag apampanunutam dito'y dalan. Pampanunutam ka di, ti kinarigat yu iti biyag. Sabas. Dakas ka di ti panagdamag ko iti anak mo. No agturpos ita atawen. Apakas lakasurunak. Na, apay ngamin aday tapay laang ti dinamag mo. Anya tinaknakan mo. Anya ko matidakas na no dinamag ko. Agkaadalan da ngamin ka ni Lexi. Na, Agturpusan ni Lexi nga anak ko. kasano ko mga agkaadalan da. Kat di mo kabaalan apagadalan ti anak mo, iti pribado apagadalan ti anak ko. Nagkaadalan da iti elementarya. Kan naggidan da naggraduar iti elementarya. Dayta ti kayat ko asawain. Salpag day di Alberto. Apay ni Berto. Uray mula imbartakan. Imbaga nang din ti panagturpos ti anak na iti kolehiyo. Ipalastog na kadidayta ang panagturpos ti anak na. Imbaga, tagturposan. Ngam ni Cynthia, saan pa'y? Ay, di nantumang namin inggaad tinagadal. Uray makadal ti anak da. Tawan mat sa nikwada, akas kada tayo. Wan matkit di mamirmiraot damelal. Kablawan ka anak ko. Nagturpos ka matlaangan nga oray pirmi arigat tayo. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman tayo ti Diyos. Tanadanon matlangan ti tagiuray tayo. Ti panagturpos mo anak ko. No makastragak lakit di iti trabaho. Uray saan kayon amakilaba. Tapno makaina na kayo mat, nanang. Kabaelak pa'y mat, anak ko. Sumardengak tun ano, saan ko nakabaelan? Basta, dayta ti kayat ko, nanang. Ag-relax kayon tumat. Tapno mananam yung mat ti bunga ti bambanog yun. Nagtigsamot ng titudo kan angin na. Nakman pa'y kitaan di tarakan ko ano ang baka. Ipan ko'y tinatalgad a lugar. Ay, agan anad ka. Napigsapay mat nga ro ti bagyo na. Ayantay kaputi ko na ya. Nakasabit laang madita dideng ti kusina. Umay mo nga ron irikap di ruangan. Tanay, idurong kya angay. Ala umayak mat laag lutaw. Ay, mangidadangak pa'y iti danom apag kape. Wala nga ron. Tahuston to anapudo tinto nagsubli ako. Nagpigsagot tinday to'y abagyunan. Hindi pa'y rabiing awan pa'y sarday na. Di ka man kuti ako ti tanik naglamin. Mayat ti agkukot. Ay, ka man kiti mangidadang iti pagkape. Tanih na lamin. Sabas! Lokatan yung tiritaw yaw! Nimot Berto day tagtuktok. Umay da siguro agkamang dito'y balay. Amangan no narbat ti balay da. Sabas! Disturbo mat na ita. Naglamay. Rumor kayo nita! Nagdatkang tiringat ikasi nagtibalayaw! Tarusin niyo! Anya? Rangat ko na na. Ay, bumangon tan. Tarong muartan.
Uy. Ay, hala. Tarasin tayo ti agkamang iti balay. Marga ayon ti sikigan ti balay ako. Darasam Diyos eh. Ingkariingan ni Cynthia. Agyaman kami unay kan kaberto. No saan ka nga imay ije balay. Nairaman kami kumay tinarga ay abalay mi. Naimbag tarapan ko kinita na iti tarakan ko. Adayo akpay lang kat nakita kong tidakkel arengat iti sikigan ti balayaw. Iso nga imay ko imbaga. Ay, nasaya at ipanagpuspusom. Italang ang amiris ko. Naglablabos kami iti kalabos kada kayo. Ngam nasaya at kayo latta kada kami. Agsipod taday tati rumbay. Santay kumang agpalpalangguad. Ta saan na kayat ti Diyos tinapalangguad. Mamati ak. Asikat inaramat ti Apo. Tapno agpakumbaba kami. Kat, agbalbaliw kami kamsat. Nasaysayaat nga adayo tinapakumbaba, ta tinapalangguad, ibabain na amismo ti bagina. Agbalin ang napakumbaba, tadayta ti pagayatan ti Apo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo pagpasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita aging gano bigat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Bakal, mailasin mo ka day. No asino day nakapayong agturong dito'y ayanta. Ay, jak nga rod mailasin lakay. Ay, mailasin ka. Ni Marlon nga anak ta. Ay wan, isungag pa iso lakay. Ay na, isarteng tapay lang ti aramiden ta. Tain ta sabten eh. Sigay lakay. Mami, Daddy, nagpayo nga. Ta nagpudot dito'y kataltalunan. Ay na, Marlon anak ko. Umay kang agpaiso ditaw. Nga masapol pa ilang nga agpayong kan agsapatos ka. Hindi ka lamabain kadagiti makakitkita kan ka. Mami? Kan saan man amami tiyawag mo kanyak. Ha? Kay kayat kununanang. Ay Ta saan tayo mat abak nang. Ay, si Kamat, bakit? Agad adal iti kinaabugas siya day ta anak mo. Numalpas na kat madaan iti trabaho. Bumak ng taon. Anya? Isu abay-bay amlaeng ka diti anak ta. Anya tinapatag nga ibaga, Marlon. Apay asinurot na kami dito'y talawn. Mami, dumawat ako makada kayo ti kwarta. Ngamin, ada project mi, amasapol agatangat. Anya? Ala-ala. Ikamaon, bakit? Pare, nakita mo gayam ti anak ko ani Marlon, idi kalmaan. Ay, wen paray. Dandan ni Jack pa'y nailasin na yan gaputa disintimot itan ti panagkawkawis na. Sana kasla idi asimplay. Ay kahit siyempre pare. Alangan nga agkawaskit din iti pisang-pisang. Ay, madimatan Ay, anyayat, adalan ti anak yo, paray. Agad adal iti kinaabuga siya ije Manila, pare. Ay, kasta! Ay, naimbag kayo pa ita dagaya mon anak yo nga agad adal iti kasta kursaw. Ay, wan pare.
Duwalangan atawon ti palabsain, agtor poston ti anak may. Numabalbalain, makastra kumaadagos iti trabaho na, kas may sa lisensyadong abogadaw. Kay na. Numatungpal day ta, ket patarimaan minto ti basit akalapaw may. Agarami daktaon iti kas lamansyon abalay may, paray. Ay na, una yan, paray. Di pa'y nakalpas ti anak ta iti panagadal na. Mapanmukit din iparparam magkadagiti tattao ang masabat mo dita. Ay, sana bali Tamabiitin ang makalpas ni Marlon iti panagadal na. Iti saan ang mabayag. Addan tumuten anak ta, anakalpas iti kinaabuga siya. Ay saus, maday ti kastangar aramidem. Di ka lang mapain. Ne, anya nga agbain mo't. Rumbang kumakit di very proud ka. Tadanton anak ta nga abogado. Oh, saan ay apon now? Ngamno para kanyak. Madi ti kastangar aramidem lakay. Iso mapalin ka de. Aguli magkalaeng. Amom ayano anya ti mapasamak. Amangan no saan to amakalpas. Basta siyak, 100% amamatiak amakalpas to ti anak ta iti kinaabuga siya. Isu abay anak laeng. Naimbag ta nakita ta dito istor, Nora. Adalaang kayat ko apon kan. Anya dayta, Manang Maria. Agdindinamag namin dito lugar tayo. Nga damat gayam ni Marlon nga anak yo. Iti Manila ita. Kat agad adal ka no iti kinaabuga siya. Pudno ka day. Nay, nakaamwam iti dayta, Manang Maria. Mismo mo't ati asawa ang tinangipadpadamag ka no. Ay, unayan ayate asawak. Wan, pudno. Ngam saan amasapul nga iwaragawag na day taabanag. Anya ko matidakas na, kat agpay sumet. Pudno ti ko na ti asawam, ano makaturpos ton di anak yo, kat makapagtrabahon, di yaon na kahito itirigat. Pare din siya, lumakaturpos ni Marlon nga anak ko. Agpaparti akton iti may sa akaldeng. Ay, Nukas ka sana, Ay, unak to iti babaw, ay, agpaiso, paray. Wen, sa anak nga glaslas taog. Ay, ikaw na. Mayat dayta na panunot mo. Iti kasta umay kami makita bunaw. Ay, kahit una. Ay, punwa ka gurguran nak ni bakat kau, iti dayto nga aramidag. Ang ugali na, iti may nga ama, nga addaan to agbalain nga abogado nga anak na. Ha? Isu proudak, paray. Ay, huwin ba ta? Iso nga itapay lang paray. Kablawan kan. Tawan tumula turong na, nudi kasta. Ay, hamanak paray. Kahit naimbag ka pa'y, tamawatan nak. Ala paray. Uminom takit dahin. Tagurderak iti pulutan ta. Danda ni aminan akalugaran tayo. Kat ambuda nga agad adal ti anak ta iti kinaabugasya. Anya ko manukas taba kahit. Nasaya at kit di Tapno maamwanda nga addan to anak ta nga abogado. Ay na, maditi kastangar aramidum. Di nakiramraman. Ta sa anak akasta. Nakababain kanyak tar aramidem. Naimbag kumaan, maigasat ni Marlon nga anak ta ti agbalin nga abogadaw. No saan nga'y di nakababain. Ay na, dakkel ti panagtalat ko kan ni Marlon bakit. Agbalin to nga abogadaw ti anak ta. Uray pupuutem. Isu mabalin ka day. Think positive. Ay, awan lat amukon. Jaka mukon ka. Day takat ti saan ko akayat ken ka. Nakaapoy nga minday ta panunot mo, iso akasta ka. No para kanyak. Jak kayat nga iparparam magmuti anak ta. Ngamanya nga itinaramid mo, ad-adakit din nga inwarwaragawag mo.
Saan nga amo ti anak ko at dumagasak ita dito'y dagos na. Ay, agtuktok ako. Marlon anak, siyak day to'y. Ilukat mo kumatiri daw. Ha? Mami, apa yan yung impakpaka mo nga umay kayo ita dito'y dagos ko? Ay, napasensya kan anak ko. Tayak na sango. Marlon, sweetheart. Ha? Yawat mo man titualya, please. Adda ka duam dito'y dagos mo. Sino day ta babae? Sweetheart. Umayon! Sige, mabit lang, mami. Taas si kaswak ni Marley. Anya ti kayat asawan day to'y Marlon. Kunak man no agadadal ka, anak ko. Lading itag, mami. Ngayon, makabulan na ajak sim-simbrek. Anya. Masikog ni Marley akaayan-ayat ko. Kaya't dagiti naganakin ko na nga ikalay sa akon. Mariribu ko anak ng rudan. No kasta nga rod. Agawid tan ijay probinsya. Ha? Anya pa'y latiga po ngagtalinaad ka dito. Oy, no kasta mat. Agawid tan. Tay bagam iti amam tinapasabak. Sige, mami. Sapay lang ko, ma. Maawatan nak ni Daddy. Daddy, iso ni Marley. Kaayan-ayat ko. Kaya't minti agkalay sa iti mabiit no mabalin. Adda nga rod kwartam nga aramatam iti panagkalay sayaw. Awan Daddy. Ngam na awan kwartayo. Ano sa kunti manggad tapno adda aramatak. Makisarita kayon kadagiti naganak ni Marley. Itantan tayo pa lang ti panagkalay sa ami, Balasang kaw. Mayat ka kadi iti kasta. Wan tata. Di kayag danag. Makaawat akmat no talaga nga awan pa iti kwarta para iti dayta banag. Ag tinulong kami langan amanggad para iti gastusan mi. Agyaman ak iti dayta ngayon baga, ma, Marley. Siya kung ti makamu iti amin na magastos iti panagkalay sa ta. Marlon, ayan ti kayan ayat mau. Intulod ko niti paradaan ti lugan, ta agawidan iti lugar da, Daddy. Ay, di nagman awagan iti daday. Tataang ko namlatan. Ay, salbag ka nga inanak. Ay, ako, Daddy, ay, tatang. Pinaay mo tinangato nga arapaap ko para kan ka. Lading itag, tatang. Ang masikugan ni Merley. Masapol nga itakder ko ti dayaw na. Ay, sapay inwarwaras ko. Kadagiti gagayam ko. Nga addan to anak ko nga abugadaw. Ay, ngam saan matgayam. Ay, mga sawakan. Asaan ka pa anak katurpaus? Tatang? Mangibabain ka nga inanak. Ay, kaya't mo takabilan kalangan. Ay, sumardeng ka man si Karuben. Di mo ko mapagpupungtutan ti anak ta. Nabasol mo matlaang no apay. Anya? Masurunak iti naramid ti anak ta. Bakit? Imbabain nak iti kastalaunay. Anya pa itan ti rupak kadagiti gagayam kaw. Sumardeng ka man. Nagkunang amen amapan mo iparparamag nga addan to anak mo nga abugadaw. Ay, buwisit kit di tikas to abiyag. Unay katikas tang ibagbagamon. Basol mo matlaang itatanaam mo ang tipod no, kabilam ti anak mo. Inton maminsan ngamin, nariga ti agparparamag, tadi mo amaw ti mapasama. Napan kayo matgayam na kisarita iti naganak ti kaayan ayat ni Marlon, Nora. Ay, wan manang Maria. Kapilitan tamasikong matan ti kaayan ayat na. Masapul nga agkalaysada, tadanton anak da. Ay una yun, kung naklakit din no makalpas iti panagadal na. Tanalaing paymat nga rodya anak kiyo. Sayang no kasta. Awan mabalin ko amanang no kasta tigasat ti anak mi. Mga sawalaangan tagtrabaho para iti pamilya na.
Agyaman ak Marlon, taing kalay sanak. Kunak no pagtalikodan na kun, gaputa masikugak. Ay ayatan ka unay, Merle. Jak marami timang baybayakan ka. Agyaman ak Marlon, ikarik, pagserbyan ka anaimbag. Kastamutan kadagiti agbalinto nga anak ta. Agyaman na ka? Ni tatang mati sumungad. Wan nga paiso. Tatang, umay da kay dagasan ka ni nanang. Intay makimisa tatang. Aldaw nga miti Domingo ita. Ha? Ala, umay kayo tatang. Intay makimisa. Aggigiddan tayon. Saan kat aday ta umin-inom iti arak ti aramiden yaw? Pakawanan na kumha, bakit? Italaang ana ameris ko. Asaan gayam anasaya at dagiti inararamid ko. Nasaya at mata na amiris mo itan tibidot mo, lakay. Punaw akagurak ti anak ta, iti inaramid na. Ngamgapaw iti panakimisak. Nalawlawagan matan ti panunot ko. Basol ko matlaeng, no apay ana ibabainak ita. Gapo tayong para magkaw nga danto anak ta nga abugahan daw. Ay nalakay, leksyon kan kadaitan. Tainton maminsan, di munton ulitan. Huwag, bakit? Nasaysaya at tinaulima ngam tinapasikat. Taama nga no nakababain ka iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Tito, Kapitulo 3, versikulo 1 kan 2. Ipalagip mo kadagiti agdangdangag kan ka, arabang dati agtungpal kadagiti turayan, kan panakabagi ti gobyerno. Sisasagana da kumang agaramid iti naimbag. Ibagam kadakwada adida mamadpadakas, wano makiringgor, no dikat, naparbang kan manakigayam da kuma. Nataknang kuma akanayon ti panakilangan da iti amin a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Bagbaga man ni Bernard nga anak ta. Tapaya bagbagaak. Opisyal dyan anak ta. Amunan ter aramiden na. Opisyal nga agpaisaw. Ngamjay kunada nga abusadaw. Di nasurutan dagiti annurutan ti maysa nga opisyal. Anya aya ti madingay na ramid na. Husto ka di agiinom da iji barangay hall? Agiinom da di barangay hall? Katwan, day tati imbaga ti maysa kadagiti asidag ti balay na iji barangay hall. Madi, no kasta nga agpaisuter aramidan ti maysa nga opisyal. Baliktad mo tinapasamak, taad-addaan nagbalin aman na kirire, kan napangas. Saan ka di asikati nag-duty itang aldaw? Nagapuwa ka ro di barangay hall. Apaya? Nag-duty ka. Ngam apaya nagbartak ka. Nag-duty Ahmed. In samirami lang tinagsyat ka dagiti ka kadwak. Numaamuan ti mayor day tanga aramid yo. Masiguradok adi na magustuhan. Sino kumati mga idanon? Nagtutulag kami nga awan ti mga idandanon. Saan ka di arumbang ada kayo ti agtungpal itilintag? Ta opisyal kayo mga rod. Siyak ti lintag, ta opisyalak. Isungawan ti mabali namang tubngar kanyak.
Sika tilintag, wano para salungasing itilintag. Ay, saan man natilay bagbagam? Anya para salungasing? Sino tinalang, ha? Umay dito ito, pagbali na ka pansimbag. Di ka lang mabain. Adakit kastan nga opisyal. Ingka maturugan. Abay, paturugan nyo ti sana makaturturog, ha? Da kayo ti mapan maturog, no makaturturog kayon. Di nakibabain si Ka Bernard. Kaya't mo, taparamanan ka. Ha? Opisyal ka pa imod nga ron. Isungawan ti makabae lamang tubngar kanyak, tasyak tilintag. Dumngag kakit di iti pamagbaga, no di mo kaya't adakas ti mapagteng mo. Ano yung matidakas sa mapagtang ko, tatang? No maumang ay dagiti tattaukan ka. Di mo namnamaan nga aglayon ka pa iti saad mo. Ay, naimbaglagit din ta nagsabat ta ditoy, Barok. Kakitaan ni tatang mo, tamadama amakiring-ringgor ijay kalsada. Kabutang da ni tatang ko, ta opisyal. Awan pa kadanaga kan kwa na. Gapo ka di ta opisyal, iso nga uray makiriri. Diyak amo kan kwa na Di mo ka di mapankitaan ni tatang mo. Ay, manipon nagbalin nga opisyal, nagbalin matan nga abusado. Apay kumangay nga abusado ako nayo. No mabartak, mapan makiriri. As lariri ti sapsapulan na. Kabalan na siguro. Isong aramidan na. Ay, sabali kamot a klase. Di mo kat mapankitaan ni tatang mo. Ay, imbag ta nasabat ka, anak. Ni, aping umanang sab kayo, nanang. Anyat napasama. Nagsabat kami ngamin ka ni Sheena itay. Kat naibaga na amakiriri ti asawa mi di kalsada. Nabartag ka di manen? Ay, unay laki di matan di asawak. O sige, nanang, intayo man kitaan. Ay, wana. Imbaga ka no ni Sheena ka ni Jay arangam demot na paan. Ay, may samot day di nga anak ko. Permi ti sadot na. Napanalata ko makinita Ano anya nga iti napasamak iti amana. Napanan naman nga tan. Maala nanang, intayon. Unay katikas ta nga itsura mo lakay. Ayan ang dagiti ng kabil kanyak. Anya nga iti amumi. Ado ti dugol tarupam. Asino dagiti ng kabil kan ka? Saan ko ito naman mo? Naisarong din samad dito. Apay asimango ka kadakwada, nabartag ka. Sana ka nabartag. Nakainumak lang. Sika kano tiim mo na anak kiriri kadakwada. Kastamot ti kuna ni Guryo tanasabat mi. Opisyalak. Kinabildakit din. Kasano a respetwanda ka akas opisyal, no kasta kamot. Aman bain dagijay. Kunadan sa no sinsinan da ito'y tawa kinalaban da. Ay nalakay, agtignay ka ngamin akas opisyal, tapno raamanda ka dagiti tao. Rumbang raamandak ta opisyalak. Uray opisyal ka no nalaing kamot a makiriri kan makiringgor, mapukaw ti panagraam ti tao kan kan. Iti kasta nga ramid mo, yad adayom tirik na ti tao kan ka. Apay ko maamayad dayo, tatang. May isa ka nga opisyal. Ket kuma, naasideg dagiti tao kan ka. Nasidegak mat nga rod, takanayo nakpay amapan iti pag-uumungan da. Talayin ka kuma amakilangan ken makigayem ka dakwada. No di ta kayat, di saan lang. Apay, ti kunam, agnanayon day taasaan mo. Tatang. No maumadakan ka, di mo namnamaan ti tulong da. Awanton ti mauray mo kadakwada. Anya ko iti kasapula kadakwada. Nalipatam aya nga isuda ti makagapaw. Ken isuda ti nangipatugaw ken kakas opisyal. Numadanon ti panagpipilay.
Namnamaan, akayat da ka pa. Tatang, asino tinangkabil kada kayo? Tabalsan mi kadagiti kakadwak. Ado ka dito ibabarkadam? Una, ibalos mi tinapasamak ka. Ay, saan kumit nga ammo dagijay? Saan ko ang matandaan ng tirupa da? Tanabartekak ngamin idi. Anya? Kasano nga ron ngay ang makabalas kami? No di yumat na irupaan ida. Naka-helmet da pa eh. Tanakamotor da ngamin. Manuda ka di. Talo ang motor. Nagaangkas da. Iso bali innem da. Kastagayam. Agis tambay kami di kalsada. Kat no adda na ka motor ang maisarong. Tiraan mi kadagiti kakadwak. Balaagan ka, JR. Saan kayo ang makiririn numapan kayo ije kalsada? No umasindagdagiti awanan bain. Apay kidi nga ya saan? Ay na anak ko, may mayat ti lumiklik itiriri ngem ti agseba. Awan na saya at nga itden tiriri. Nulakat maibalos mi tinapasamak ka ni tatang. Nalpas. Saan anak ko? Saan kayo ang makiriri? Awan da kas ang mapasamak kada kami. Taado kami. Innam dalaang mat. Ngem diyo amun no asino dagijay. Basta nakamotor ka no. Sige, panawan kayo dito yan. Mapana ko ni J. Kalsada. Ay, saan anak? Saan kayo amapan? Ay, una yan. Di na kun intal-talak ti anak ko. Pimanaw latan. Napankano ni GR, iji kalsada. Taibalas na tinapasamak ka ni tatang na. Anya, ay, isarsarak na tibagi na no kasta. Dahita nga ro ti imbagak ka ni Salay. Simurot samot ijay, tama nga no maisarsarak. Sa dino abanda ti ayanda. Ay, jak amo pa yan no ijay daya, wano ijay laod. Pang sursuruta kun ngay. Napadsamot ni Sally ijay daya. Ala, si kamot ti mapan ijay laod. Ang mga no ijay tinapananda. Ala nga ron, tamapanak ijay laod. Ay, una yun ay ati kastoy. Ay na, imbagta na sabat kayo, tata. Masapul amapan kayo ije presinto. Presinto? Apay kaday? Ay na, nakitak a pinusasan dagiti lalaki ang nakamotor da JR kan dagiti kakadwana. Sino nga dagita na kamotor? Adda nakaibaga a pulis dagijay, tata. Ngam nakasibilyan da. Tadda ka nung ngamin tiliwan da. Kaya't masawan, ay, natiliw ti apukok. Ay, wen tata, maysa kadagiti natiliw. Anya? Ay. Adda ka nung ngamin nangidarum iti grupo da. Gaputa ka na yun da ang makigulo. Ay, kuna akon kat ang maisarsarak da. Adda ka dito'y palayo amayat ti kukuyakuyam. Apay tatang, islada pa kadanagan nyo ah. Jay padam abarumbado nga anak mo. Tiniliw ti pulis. Anya? Apay at tiniliw dati anak ko. Apay, di daan mo nga opisyal ti amana? Anya nga opisyal? Ang mga napatisi ka katiliwan da. Mabalin ayamat at tiliwan dak. May sak nga opisyal dito'y barangay tayo. Ay, intay di presinto ta surutan ta ti anak mo. Wan tatang, urayan dak nga rod. Inakbit agpalas. Darasam ang mga nonya ti aramidan da iti apo kaok. Apay nga inramraman da tiniliw ti anak ko. Imbis nga min nga isurom iti nasayaat. Saan mo? Anya tinapasamak? Apay at tiniliw da ka? Kuha nga min tatang. Ididimsag dagiti nakamotor. Dinarup mi. Apay nga min adinarupyo. Kunak no isuda tinangdangran ka ni tatang. Nakamotor damot nga may napong. Dayta ti mati iti man nakiriri. Di yu pa'y amo a pulis gayam dagijay ngam nakasibilyan da. Piyansaan da ko maapong. Tatang, diya kaya ti mabalaw. Sapay pulis dagiti tinira yo. Amang ano di da kaya't nagpiyansa kayo. Kasanuak nga rodan ngay. Tulungan da ko ma. Ay, sapay winarningan nak ti mayor. Madikano ti kababalin ko. Daytan ti kunkunak.
Di kay tumot nga mindumdumngag iti sao. Kumusta tinapanan nyo kinitatang? Na ospital di may sa pulis. Pinakpakdagayam iti bato. Dayjay, di na kaya ti makiariglo. Anya ngay nga ruditan. Si kanto mangamin. Pinalubusam amapan makigulo. Pinanoy-noyam tumoy di anak mo. Jakmat impagarup, akas to iti pagbanagan ti amin. Nudimngag kayo kumakada kami ngamin kada tatang. Kasanuitan, mabalod ka din ti anak ta. Uray saan ta akayat? Adda ka di maaramidan ta. No di mo kumangamin insuro ang makiriri, awan kumada ito'y aparikot. Kaasimot ti anak ta. Manipod ita, saan kan ang makiriri? Tapno saan at tumulad ti anak mo? Wen bakit? Agbalbaliw akon. Kasano ngay, tatang? Kaya't ka DJ Pulis ti makiariglo. Saan nga rod? Imbagada, akay kayat dan amalungsot ka kano iti pagbaludan. Anya, uriag pa rin tumungak iti sango da. Basta sa anak ko mamabalod. Numabalin la ko ma, kat inaramid ko anak. Kastoy gayam ti pagbanagan ti barumbado, tatang. Agpaiso ti ibagbagadananan kanapo. Agbababawi akmat anak ko. Sa anak ko maanagar-aramid iti madi. Tapno sa anak at tinulad. Kunak nuag nanayon akabutang dak. Saan gayam? Inton makarwar ka dito'y pagbaludan. Agbalbaliw kan. Agbalbaliw akmat, anak. Uwan, tatang. No hindi pa'y kumanag sing-sing petak. Saan ko kumamapadasan ti mabalot? Addan man di a-record ko itigi mo. Saan pa'y anala daw ti amin, anak? Inton makarwar ka dito'y pagbaludan. Agsingsingpet kan, ha? Uwan, tatang. Agsingsingpet akon. Tinungpal ko lang kumantibilin dananang kanapong. Saan ko makastoy tinagpanagang? No agaramid ka iti madi, agbabawi kanto iti udi. Ngam no agaramid ka iti nasayaat tumat ti pagtungpalam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.